Imana ishimwe ku uyu mugoroba mwisi Imana iduhaye. Bwana Yesu asifiwe kwa jioni njema ametupa. Dushimira Imana ku bwamwebwe mwese. Tukishukuru Mungu kwa ajili yenu nyote. Mwashoboye guteranira hano imbere y'Imana. Mliowezeshwa kukusanyika mbele za Mungu. Na mbere ya byose turashimira abashumba. Mbele ya yote tunashukuru wachungaji. Badusabye ko tuzabana. Waliotuomba tukue pamoja na wao. Je sinaje mwivuga butumwa. Mimi sija kuja kwa injili. Naje gusura ababyeyi. Nimekuja kuwa visit wazazi. Nicho chanzanye. Hiyo ndiyo sababu ya kuja kwangu huku. Sinavuye mu Rwanda nje mwivuga butumwa. Sijatoka Rwanda nikikuja kwa injili. Naje gusura ababyeyi. Nimekuja kuwa visit wazazi. Bagize ibibazo. Wamekumbwa na shida. Abandi barakuze. Wengine ni wakongwe. Kandi ndi tubana. Na hatuishi na wao. Noneho bansaba kuzaza kubana namwe. Kwa hiyo wakaniomba kukuja kuambatana na nyinyi. Umuntu mushumba wandumiye. Mchungaji aliyenialika. Namwemereye kubera yuko yarambwiye ngo avuye gusura ababyeyi. Nimemkubalia kwa sababu ameniambia ametoka kuwa visit wazazi wangu. Numva afite umutima mwiza. Nikasikia ako. Ndavuga ngo ubwo yaje kunsurira ababyeyi. Nikasema kwa sababu ameenda kuvisit wazazi wangu. Reka nemere. Acha na mimi nikubali. Ariko nta mugambi wivuga butumwa pi. Lakini sikukuwa na njia yoyote ama kusudi lolote la injili. Hariho n'umushumba waje kumbwira ngo nzaje kubwiriza sinzaza. Kuna mchungaji pia ameniambia nitakuja kuhubiri, sitakuja. Hari nibyo nasabye bashumba muze kubyemera nimutabyemera ejo ndi tuzabana. Kuna yale nimeomba wachungaji muyatimize, kama muyatimizi kesho hatutakuwa na nyinyi. Ndakiranutse imbere y'Imana. Mimi hiyo nimesema ni ukweli mbele za Mungu. Bwanje mubwemere. Maombi yangu muyakubali. Nimutabwemera kama muyakubali ejo zikorari zizoza ziririmbe nta kibazo. Makwaya haya yatakuja yaimbe, hakuna shida. Ariko ndabisabye. Lakini nimeyaomba. Kubera ko naje gusura ababyeyi. Sababu nimekuja kuwa visit wazazi. Ngomba gusoza ico gikorwa. Nataka kukamilisha kazi hiyo. Bidasa naho naje mwivuga butumwa kandi naraje gusura ababyeyi. Na isikuwe nimekuja kwa injili na mimi sikukuja kwa injili. Kandi byose turashobora kubikora. Lakini yote tunaweza kuyafanya. Mbahaye kaze rero. Na wakaribisha kwa hiyo. Kandi nishimiye kuba namwe. Nimefurahia kuwa pamoja nanyi. Ndi kumwe n'ababyeyi. Niko pamoja na wazazi. Batureze mu buryo busanzwe bwo mu mubiri. Waliotulea ajili ya kawaida ama kwa njia ya kawaida. Baturera no mu buryo bw'itorero. Hata wakatulea kwa ajili ya kanisa. Iyo ndi kumwe n'ababyeyi. Kwa sababu tuko pamoja na wazazi. Nishimira kuvuga ibyo mvuze bakaba bahamya. Mimi nakusudia kuyaongea yale na wayashuhudie. Itari ibintu byo kwigira. Na si hali ya kujifanya. Birya bavuga ngo uyu muntu arenze. Wakisema mtu akienda nyuma ama akifika mahali. Uyu musobanuzi ugerageze. Tajaribu. Aho nza kubwiriza utaka kumbaribishiriza ivuga butumwa. Eti mu Karemani jaribu mahali nitakuja kuhubiri asiniharibii. Nuko narimbuze ni turashimira Imana kubw'ababyeyi. Ni hiyo nimesema tunashukuru Mungu kwa ajili ya wazazi. Kuwaona bakoze impanuka, wamepatwa na ajali, bagize n'ibindi bibazo, hata wakapatwa na shida nyingine. Sibo bonyine n'abandi benshi. Si wao peke yao na wengine wengi. Hari abantu bari hano bahuye n'ibibazo byo gusenyerwa amazu. Kuna wale wako hapa wamepatwa na shida za kubomolewa manyumba. Bavandimwe tubahaye pole. Ndugu tunawapea pole. Mu byukuri twarababaranye. Kwa kweli tumehuzunika pamoja nanyi. Sije kwari igihe umuntu ababara ntagira icyo akora. Kuna ile huzuni na kuwa nayo na ufanye kitu chochote. Ariko byaratubabaje. Lakini tumehuzunika. Ariko kandi ni mwisi. Lakini mara tena ni ulimwengu. Twamenye Imana iziduhumuriza. Tumemjua Mungu huwa anatufariji. Twishimiye rero kuwabona. Tumefurahia kuwaona. Kandi natwe tubahaye kazi. Hata pia sisi tunasema karibu. Tudatwaye umwanya rero. Bila kuchukua muda. Reka dusome. Acha tusome. Hanyuma tuganire amagambo y'Imana. Ili tuongee maneno ya Mungu. Batubwiye ko dushobora kuvugaho gato. Yale wamesema tuyaongelelee kwa kifupi. Hatuwezi yamaliza.
twasanze natwe babwiriza, natwe ko turabwiriza n'abandi bazabwiriza. Tumepata wakihubiri na sisi tunahubiri, hata wengine wao watahubiri. Tumabwiza nguko bwanditswe na Yohana, Injili ya Yohana 16 n'umurongo wa 13. 16 na mstari wa 13. Turongera dusoma ibyakozwe n'intumwa 19 n'umurongo wa 3. Pia tutasoma Matendo ya Mitume 19 mstari wa 3. Tuze gusoreza ku rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto bice 2 n'umurongo wa 14. Tutamalizia kwa waraka wa Paulo kwa Wakorinto 2:14. Maze twiganira ijambo ili tujifunze pamoja neno hili. Biblia iravuga ngo uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Tusoma ibyakozwe n'intumwa 19 n'umurongo wa 3. Tendo ya Mitume 19 na mstari wa 3. Haravuga ngo arabaza ati, mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere bice 2 umurongo wa 14 na 15. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto 2:14. Haravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanukirwa mu buryo bw'umwuka. 15. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Amen. Amen. Tugera hagati utuzamurire gato, tureke gukoresha imbaraga, muzoba mugize neza. Tukifika katikati ongeza volume kwa microphone ndio tusikuje kutumia nguvu. Iyi minsi tuzamara, siku tutakazozimaliza hapa, tuzaganira hejuru y'umwuka wera. Tutahubiri kuhusu Roho Mtakatifu. Buriya ariko simvuze mwebwe. Mimi sijamaanisha nyinyi, no bamvuza abandi. Namaanisha nimeongea watu wengine. Nabonye amakorari menshi yaje, nimeona kwaya nyingi zimekuja. Iyo muza ndibabahaye kuririmba, kama mungekuja mukose kuimba, mwatahaga mukomereza, mungetoka hapa mkihuzunika. Kandi ko ndibaza ngo iyo babatumira ndibabwire ko muririmba, na wangewaalika wakose kuambia kama mtaimba, singeze mu mitima yanyu byari kubagora. Sijafika kwa roho zenu, lakini nafikiri ni magumu kwenu. Nzaganira rero ubwana mu nzu y'Imana no gukura. Nitaongea kuhusu utoto nyumbani mwa Mungu na kukua. Umuntu azaba umwana mu itorero, vile mtu anakuwa mtoto nyumbani mwa Mungu, kandi akaba umwana mu mwuka, na anakuwa mtoto kiroho, bigasaba ko akura, na inambidi akue. Twebwe twagize umugisha, reka mvuge gutyo, sisi tumekuwa na baraka, acha niseme hivyo. Twarezwe n'ibindi bikomeye. Tumelelewa na mambo mawili makuu: gusenga no gusoma ijambo. Maombi pia kusoma neno la Mungu. Natangiye gusoma ijambo kera. Mimi nimeanza kusoma neno la Mungu hapo awali. Hamwe no gusenga ababyeyi babitwigishije. Pamoja na maombi wazazi wakitufunza. Batugiye cyane gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Wametuambia sana kuomba hata kusoma neno la Mungu. Hanyuma rero tuze kuganira ese niba baririmbyi bashobora gutumirwa. Na tukuje kuongea kama waimbaji wanaweza alikwa. Bagahabwa invitation. Na wanapewa mwaliko. Bakabwirwa ngo ntibaririmba hanyuma ntibazi. Na wanaambiwa hata imba na wakose kukuja. Ese muri bo hoba hari mwiki? Kwao kuna nini? Shumba urihangana. Mchungaji utavumilia. Hari kintu ndaza nemezanya n'abantu. Kuna jambo mimi sikubaliani na watu. Twebwe ndibyigeze bibaho. Sisi haijawahi kukua. Ntabwo twigeze twakirwa mu giterane ngo bavuge ngo abanyamasengesho. Sisi hatujapokelewa kwa mkutano waseme waombezi. Nguyu muzehe nguyu wari hano. Mzazi ndio huyu. Ngo dushike mu giterane ngo bagiye kwakira ngo abanyamasengesho ngo babakire. Tufike kwa mkutano waseme waombezi wanataka kupokelewa. Nini utari umunyamasengesho? Nani mwenye si muombezi?
umunyamasengesho? Hivi mimi si muombezi? Mpaka maguruke ndamukani mbere. Nikuje nipite hapa mbele? Mwe muzamwaguruka mukadusigaria mukagira ngo ndituribo. Nyinyi mnapita mbele, mnapita hapa mbele, mnamaanisha sisi si waombezi? Abana, watoto, nzigisha abana, nitafundisha kuhusu watoto. Kandi Bibiliya bivuga. Pia Biblia inaongelea. Nzosoma uruhinja, nsome n'umwana, nsome n'umuntu mukuru, nsome n'umuntu ukuze. Nitasoma mtoto mchanga, mtoto mwenye amekuwa kiasi, na mkubwa, hata na mkongwe. Ningakurya uzubona, ni kama vile unaona umuntu w'umunyamasengesho, reka mvuge gutyo, cyangwa umuririmbyi, muimbaji amubezi cyane abantu bagafashwa, kwa sababu muimba sana watu wanasaidika, bashika bakamuramutsa ngo mukozi w'Imana, ngo pastor, watu wanamsalimia wakasema uko hapo mchungaji, akama yikiriza ngo ni pastor, naye anakubali eti yeye ni pastor. Kama mwana wa mundu si umwana. Mnaona huyo mtu si ni uchanga hiyo. Kuririmba kuza kugira umuntu pastor. Kuimba inafanya mtu akuwe pastor. Kuvuga mu ndimi kogira umuntu pastor. Kunena kwa ndimi inamaanisha mtu akuwe pastor. Kutera za haleluya kogira umuntu pastor. Kushauti haleluya inamaanisha mtu akuwe pastor. Dufite ikibazo muri iyi minsi ya nyuma. Tuko na changamoto kwa hizi siku za mwisho. Itorero rifite ikibazo. Kanisa lina shida. Itorero rifite ikibazo. Kanisa lina shida. Kivuga ngo inamaanisha abantu, watu ntibagishaka kuyoborwa n'umwuka. Watu hawapendi kuongozwa na roho. Abantu bashaka kuyoborwa n'ubwenge gusa. Watu wanataka kuongozwa na akili. Abantu bashaka kuyoborwa n'impano gusa. Watu wanataka kuongozwa na karama pekee. Kuririmba n'abari hanze bararirimba cyane pe. Kuimba na walio huko nje wanaimba. Kandi hariho n'abasenga ariko bakora ibindi birenze gusenga. Na kuna waombezi wenye wanaomba lakini wanafanya zaidi ya maombi. Rikwiriye kuyoborwa n'umwuka. Kanisa linapaswa kuongozwa na roho. Bivuga ngo Imana yararemye. Biblia inasema Mungu ameumba. Imana ngo imare kurema, ilipomaliza kuumba, umwana w'umuntu amaze gucumura, mtu alipoasi, Imana ndiye ari kuducungurayo. Mungu hangetukomboa mwenyewe, umuntu akageuka mwanadamu, ari we Yesu Kristo. na ndiye Yesu Kristo. Yesu ngo amare kuducungura, Yesu alipokamilisha kazi ya kukomboa, akapaa akaenda mbinguni, lakini akasema neno. Sema amen. Sema amen. Avuga ijambo, akasema neno. Ayaganira n'abigishwa, alipoongea na mitume, akazabwira ngo ikibafitiye umumaro nuko ngenda, akawaambia kio na manufaa kwenu ni pai niende. Tibabyumvaga, hawakuyaelewa. Bari bafite success, wao walikuwa wanaringa hapo, batinyitse, walikuwa wanaogopa, watu wanaogopa. Noneho rero Yesu yababwira kugenda bikababaza, lakini Yesu akiwaambia mimi naenda, wao wanahuzunika. Akaguma akababwira ngo kibafitiye umumaro, lakini anawaambia iliyo faida kwenu nuko ngenda, mimi niende. Ngo amare kugenda, alipoenda aravuga ngo nzaboherereza umwuka, akasema mimi nitatuma Roho Mtakatifu. Nzaboherereza umwuka wera, nitatuma Roho Mtakatifu. Uwo mwuka wera, Roho huyo Mtakatifu azabibutsa, atawakumbusha, ababwira ibyo nakoze, awaambie yale niliyoyatenda. Ningawe alikuwa atubwiraga ati twebwe ndisobatuma, ni kama alikuwa sisi twabanye na Yesu, hatukuishi pamoja na Yesu, twagendanye naye, hatukutembea na yeye. No Yesu aravuga ati, Yesu akasema umwuka azababwira ibyanje, Roho atawaambia yangu. Ngo narangiza, akimaliza ngo abigishe, awafunze, ngo ababwire nibyenda kuba, hata awaambie yale yajayo. Umwuka niki? Roho ni nini? Dutangiye gisomo, tunaanza kusoma. Mbabaze mwebwe mwicaye cyangwa mmanze nigishe, nimara kubigisha nzobone ko wabaza. Niwaulize nyinyi mnaketi hapa ama nifunze kwanza nikuje kuwauliza baadaye? Mbanze nigishe. Nifunze kwanza? No, tumaze dufite ibibazo, tuko na shida kubera kutamenya umwuka icyo ari cyo, kutokujua roho ni umuntu ari mu gukora akakoze kose akakitirira umwuka. Mtu anafanya jambo lolote anasema ni roho. Haba n'ututse abashumba akavuga ngo yabatutse mu mwuka, na yule hata amewatusi wachungaji anasema nimewatusi kwa kiroho. Nubwi abandi cyangwa yatera undi ngo muteye ngo n'umwuka mushoboje kutera.
Na yule mwenye ameambia watu wengine vibaya amewapiga teke anasema roho ndiye amesababisha. Abantu barwanira mikrofone ngo numuku wabayobora kurwanira mikrofone. Watu wakipigania microphone wanasema roho ndiye anasababisha. Reka twige umwuka tumenye icyarico. Acha tujifunze roho tujue ni nini. None tuzi kumenya ngo ese umwuka yokora ibyo ngibyo ibisa nibyo. Ndio tujue roho anaweza fanya mambo kufanana na hayo. Umuntu ufite ubwenge n'udafite ubwenge baratandukanye. Mtu mwenye akona hekima na mwenye hana hekima. Uya bosanga umuntu uri nkanje ko natoragura utuntu hasi. Ukipata mtu kama mimi anaokota vitu uone nimeketi hata mimi nachukua vitu chini. Uombo yombonamo ko mu mutwe atari sawa. Yule anaweza niona, anaweza ona kama kichwa yangu iko sawa. Atarinze kubaza yo bimenye. Bila kuuliza naweza jua ni nini. Amen. Amen. Turi kumwe? Tuko pamoja. Birumvikana. Inaeleweka. Umwuka roho wera. Roho Mtakatifu ni Imana. Ni Mungu. Umwuka wera ni Imana. Roho Mtakatifu ni Mungu. Niko ibyanditswe bivuga. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Ndabisoma. Nitayasoma. Timugire ngo na makuru mbaye nsehura ndoragura. Musifikirie ni habari na ukota. Nurangiza kimaliza uza wibaza igihe cyose uzoza ujiulize wakati wowote unafanya jambo. Nibyo wikora byose. Yale unajifanya yote. Uza wibaza ngo siku Imana iri muri nje. Ujiulize ama ujiswali Mungu yu ndani mwangu. Ese Imana yokora ibi. Mungu anaweza fanya haya. Dusome. Acha tusome. Ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Yohana. Injili ya Yohana. Umuntu mwaze kudufasha na gusoma. Mtu mmoja kuja kutusaidia kusoma. Ibice 4:24. 4:24. Nibyakozwe n'intumwa ibice 5:3 turagera kuwa 4. Pia Matendo ya Mitume. Cha mbere umwuka wera ni Imana. La kwanza Roho Mtakatifu ni Mungu. Yohana ibice 4:24. Yohana Mtakatifu 4:24. Ntumwa 5:3. Matendo ya Mitume 5:3 kugera kuwa 4 hadi mstari wa 4. Haravuga ngo Imana ni umwuka. Iki? Imana ni umwuka. Imana ni iki? Mungu ni nini? Imana ni iki? Mungu ni nini? Ibyo nibisobanutse. Hayo si yanaeleweka. Nicoza dushinga amaheneka gutya. Uzumenya ngo ni Imana ihayishinga amaheneka. Tukienda tukianguka hivi ujue ya kwamba Mungu ndiye anafanya hivi. Kandi na tena Imana iraruta abayobozi bose bo kwisi. Mungu ni zaidi ya viongozi wote wa dunia. Kigaragaza umuyobozi. Kile kinaonesha kiongozi ni authority agira. Ni mamlaka anayo. Birumvikanye. Inaeleweka. Icyubahiro. Heshima. Ni kuvuga ko umuyobozi hari ikintu ashobora gukora n'ikindi adashobora gukora. Kuna jambo naweza kafanye na lila haweza kafanya. Afite amaso nk'ay'abandi bantu. Yeye ana macho kama ya wengine. Nk'abandi bantu. Akona miguu kama. Afite akanwa nk'abandi bantu. Akona kinywa kama watu wengine. Ariko kubera icyo yitwa. Lakini kwa sababu ya kubera izina rye. Kwa sababu ya jina lake. Bituma agenda uko abandi batagenda. Inasababisha tembea tofauti na wengine. Umwuka ni Imana. Roho Mtakatifu Imana ibaye muri twe. Mungu akiwa ndani yetu. Nta muntu wogaye ibyo dukora. Hakuna yule anaweza gaili yale tunafanya. Imana ihayibiko. Na ni Mungu anayoyatenda. Warutararangiza. Ulikuwa bado hujamaliza. Gasoza. Nabayisenga bakwiriye kwisengera mu mwuka no mukuri. Nabayisenga bakwiriye kwisengera mu mwuka no mukuri. Nabayisenga na wale wanaomba bakwiriye kwisengera mu kuri no mu mwuka. Wanapaswa kumwabudu kwa no mukuri. Roho na kweli. Ngiye gusobanura kano kantu. Acha ni ese turi kumwe. Nukuvuga ngo inamaanisha ibintu byose mambo yote niba ari ukuririmba kama ni kuimba twari dukwiriye kuririmbishwa n'umwuka. Ingesababisha tuimbe na roho. Na rimwe iyo muririmba indirimbo ndizikore ku mitima y'abantu ababaye. Ujifikirie wakati wote ukiimba wimbo na zikosa kugusa kwa roho za watu. Ni nini imefanyika? Sasa habaririmbi bose ni bamwe. Waimbaji wote ni wamoja. Tuzatubahamagara no kuririmba mwamara mukatubwira ngo turirimbe.
tunawaita kuimba hapa, mnatuambia tuimbe. Ariko usarenza nyobero. Hari ibintu bimwe bizabinyobera. Kuna mambo moja huwa sijui siyaelewi. Nilikwambia ngo none Biblia hiyo navuga. Nilikuwa nafikiri yako huko kwenye nimetoka. Nabisanze na. Hata nimepata hapa. Indwara nini? Ugonjwa ni moja. Mwebwe izindangurura amajwi. Nyinyi microphone nukugira ngo abantu bumve. Ni kwa sababu ili hao watu wasikie. Unaito. Ubu noreka microphone ngo nigisha ntimamo nako abantu bo babara. Nikiwacha microphone. Bari abantu bari nyuma bo kumva. Hao watu wenye kwa nyuma watasikia. Mwaretse kuzamwigana ibintu bidasobanutse mutazi yo byavuye mutazi no. Mwache kuiga mambo amujui ametoka wapi na yaache kabisa. Ibintu byose biri mu mwuka, mambo yote yenye yamejaa roho bigira imbaraga, yana nguvu. Niba ari haleluya igira imbaraga, kama ni haleluya ina nguvu, niba ari isengesho rigira imbaraga, kama ni ombi lina nguvu, niba ari indirimbo zazikiza abantu, wimbo inaponya watu kubivuga bila kuyaongelelea. Imana ni umwuka, Mungu ni roho, na bayikorera na wale wenye wanamtumikia baje mu mwuka waingie katika roho. Sabirumva yameeleweka. Tusubire dushimangire n'ikindi cyanditswe kimwe basi. Acha tuweze kuweka ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume 5:3. 5 na mstari wa 3. 5:3. 5 na mstari wa 3. Haravuga ngo Petero aramusubiza ati, yego Anania, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubesha umwuka wera, aho ukisigariza igice cy'ibiguzi cy'isambu, manuka shuka chini, ukifite ntiyari yawe, aho kandi umaze kwigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe, aha hefu ubyigengaho, manuka. Niki gitumye wigira inama yo gukora ibyo? Aha manuka hefu, shuka tena. Si abantu beshe, ahubwo Imana niyo ubeshe. Imana niyo ubeshe. haruguru bahereyeho iki? Umwuka. Hapo juu ameanza na roho, siko byavuze? Si imesema musoma ibyanditswe byera. Haruguru byahereye hapo juu imeanza na roho. Gusoza na amemaliza, aramubwiye abantu wabeshe, akamwambia hujadanganya watu, wabeshe Imana, umemdanganya Mungu. Umwuka ni Imana, roho ni Mungu. Imana ndigaragara, Mungu haonekani, kandi umwuka ndagaragara, pia roho haonekani. Tubona gusa imirimo y'umwuka wera, tunaona tu kazi za Roho Mtakatifu, tubona n'imirimo y'Imana. Ni hapo Biblia ngo ntawigeze abona Imana. Biblia inasema kuna mtu amewahi ona Mungu. Nkiyaengenda nikiendelea mbaye nji akarongo aho Imana niki, umwuka niki, ni Imana. Nimeunderline hapo, Roho Mtakatifu ni Mungu. Cha kabiri, jambo la pili, kubera iki? Kwa nini? Kubera iki umwuka wera ari Imana? Kwa nini Roho Mtakatifu ni Mungu? Mvuga ibi bintu bigera kuri 4. Acha niongee mambo 4. Imana ni yiteka, Mungu ni wa milele, umwuka ni witeka, pia roho ni wa milele. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Nataka kusoma neno la Mungu. Imana ni yiteka ryose, Mungu ni wa milele, umwuka ni uwiteka, pia roho ni wa milele. Nubwo umwuka wamanutse wa munsi wa Pentekoste, hata kama roho ameshuka siku ya Pentekoste, siwo ndi waremwe wa munsi, haja umba siku hiyo, umwuka wari usanzweho, roho wa Mungu alikuweko. Usomye mwitangiriro, ukianza katika mwanzo, Imana ngwija kurema, Mungu alipoumba mu gice cya mbere, sura ya kwanza n'umurongo wa mbere, hata na mstari wa kwanza, arabanga umwuka yatambagiraga hejuru y'amazi. Inasema Roho Mtakatifu alikuwa akienda juu ya maji. Witeka, roho ni wa milele, nico gituma umwuka ari Imana. Ndio sababu roho ndiye Mungu, Imana ni yiteka, na Mungu pia ni wa milele. Tusome ijambo ry'Imana. Acha tusome neno la Mungu. Itangiriro, Mwanzo ibice 2 n'umurongo wa 2, sura ya 2 na mstari wa 2. Turaza gusoma kandi Abaheburayo ibice 9 n'umurongo wa 14. Pia tutasoma Wahebrania 9 na mstari wa 14. Yego wa musomyi. Msomi wetu.
Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2. Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 2. Haravuga ngo isi yari itagira ishusho. Isi ntiyari ifite ishusho. Dunia haikukuwa na sura yoyote. Yariho ubusa busa. Hariho ubusa gusa. Ilikuwa mtupu peke yake. Umwijima wari hejuru y'imuhengeri. Yego. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Yagiraga gute? Yagendagenda hejuru y'amazi. Urumva isi ki ayida kuremwa bado ulimwengu kuumba ama dunia kuumba. Imana itaragira ikindi reba na kimwe. Kabla Mungu kuumba jambo lolote, umwuka wera yarahari. Roho Mtakatifu alikuweko. Biblia iravuze ngo yatambagiraga hejuru y'amazi. Biblia imesema alikuwa akitembea juu ya maji. N'uwiteka, Roho ni wa milele. Kubera yuko Imana ari yiteka. Kwa sababu Mungu ni wa milele. Umwuka ni Imana. Roho ni Mungu. Nzaza kubisobanura wende ejo. Takuja kuya utatu bw'Imana. Kuyaeleza kesho nikitaka kusema. Abaheburayo ibice 9 n'umurongo wa 14. Waebrania 9 mstari wa 14. Abaririmbyi nanjye nabatumiye nubwo mutazaririmba ariko muzaze kumva ijambo ry'Imana. Waimbaji nimewaalika hata kama mutaimba kujeni msikie neno la Mungu. Ndio hivyo. Kandi nimba mubona ko mutazaririmba ngo ndimuze muzareke. Na mkiona kwamba kwa sababu hamtaimba mkose kukuja muache. Somada. Abaheburayo 9:14. Yego. Ndio. Kanswe amaraso ya Kristo. Witambiye Imana atagira inenge. Kubw'umwuka w'iteka. Kubw'umwuka wiki. Witeka. Ya milele. Nsubire nirwe kandi mba insobanura. Niendelee. Ndavuga yuko umwuka wera ari Imana. Nasema roho ni Mungu. Kubera yuko ari wiki ari Uwiteka. Roho ni wa milele. Icya kabiri. Jambo la pili. Mwuka wera ni Imana. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kubera yuko abera hose rimwe. Kwa sababu yuko mahali pote kwa mara moja. Umwuka abera hose rimwe. Ni kusema Roho Mtakatifu ako mahali pote kwa mara moja. Yesu igihe cya Yesu yari umuntu. Wakati wa Yesu wakati alikuwa mwanadamu. Aho Yesu yabonekaga ndiyagaragaraga handi. Mahali Yesu alikuwa akionekana hakuonekana mahali kwingine. Wenda ari Kitengela iyo mvuye. Na acha niseme angekuwa Kitengela kwenye nimetoka. Yabonekaga hano ni umoja ni hapa ni umoja. Reka njire umoja nukongo. Yesu yari umuntu. Yesu alikuwa mtu. Ariko umwuka ni Imana. Lakini roho ni Mungu. Kubera yuko Imana ibera hose rimwe. Mungu anakuwa mahali pote kwa mara moja. Umwuka wera abera hose rimwe. Na Roho Mtakatifu hivyo hivyo anakuwa mahali pote kwa mara moja. Ndio sababu tuziga tutasoma uburyo urya mwuka wera zakura. Vile huyo Roho Mtakatifu wanakuwa. Kumenya umuntu wakuze mu mwuka. Kujua yule mtu amekuwa kiroho. Ese tumumenyera kuki? Tutamjua kwa nini? Tuzabyigira abantu bize psychology. Tutasoma wale watu wamesoma psychology. Hari imyaka baza bagenda bagabura y'ubukure. Kuna miaka huwa wanaenda wakigabula ya vile mtu tuzabivugana mu bijanye n'iby'umwuka. Tutaongelelea kwa wale watu wamekuwa kiroho. Buryo dukura mu mubiri. Vile tunakuwa kimwili. Ni nabwo buryo dukura mu buryo. Na ndivyo hivyo tunakuwa kiroho. Kubera yuko tuburuhinja. Kwa sababu sisi tunakuwa watoto wachanga. Tukababana. Tunakuwa watoto. Tukaba abantu bazima. Tunakuwa watu wazima. Tukura tukaba bagabo. Hata tunakuwa wa baba. Ngirango hari bizasobanuka. Nafikiri kuna yale ya Zaburi 139. Zaburi 139. N'umurongo wa 7. Na mstari ni wa 7. Uragera kuwi mbere gatoya ngo ku 9. Tafika mbele kidogo hadi 9. Zaburi. Umwuka wera abera hose rimwe. Roho anakuwa mahali popote kwa kandi mu mwanya umwe. Na kwa muda moja ama kwa wakati mmoja. Nicho gituma ari Imana. Ndio sababu Roho ni Mungu. Wahabonye? Zaburi 139. N'umurongo wa 7. Ndio, na mstari wa 7. Haravuga ngo ndahungira umwuka wawe. Ese nahungira umwuka wawe. Naweza torokea roho wako wapi? Ndahungira mu maso hawe. Yego. Ndio. Nazamuka nkaja mu ijuru uriyo. Nzamutse nkaza mu ijuru uriyo. Nikipaa niende mbinguni huko. Aho. Nasasa uburiri bwanje kuzimu uriyo. Namanuka ngasasa uburiri mu kuzimu uriyo. Nikishuka niweke kitanda changu kuzimu uko huko. Komeza. Endelea. Ugere ku 10. Fika kwa mstari wa 10. Nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja. Ndio.
aho naho ukuboko kwawe kwahashorerera, yego ukuboko kwawe kw'iburyo eh kwahamfatira. Amen. warangije 10 Eh. yego ese turi kumwe Tuko pamoja. haleluya Haleluya. Bwana Yesu asifiwe aho inyuma bari ababyeyi ni murebe hano Mama mwenye uko nyuma angalieni hapa. jambo litabacika Neno isiwaponyoke. umwuka Roho ni Imana ni Mungu. kubera yuko Kwa sababu abera hose rimwe yeye anakaa mahali popote kandi mu mwanya umwe. kwa muda moja. Uku nguko abantu bari hirya no hino baba basenga, Watu wenye wako ngambo na ngambo wakiomba, umwuka ari kumwe nabo, Roho Mtakatifu kandi ako pamoja ari nao. kumwe natwe. Pia sisi hapa kwa pamoja Yewe nao. n'abari mu mazi ari kumwe nabo. Hata na wale wenye wako nyumbani ako na wao. Imana niko imeze nayo. Mungu ndivyo hivyo alivyo. Imana iri hose. Mungu ako mahali pote. Imana ibera hose rimwe. Mungu anakuwa mahali pote kwa limoja. Umwuka wera ni Imana. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Mundu uzokubwira ngo ese ngo Imana ngo umwuka ngo Yesu, uzobabwire ngo umwuka ni Imana. Mtu atakwambia Mungu, Roho, Yesu, umwambie Roho Mtakatifu ni Mungu. Nuko. Ni hivyo. Icya gatatu. Jambo la tatu. Umwuka wera azi byose. Roho Mtakatifu anajua yote. Kandi murabizi ko Imana izi byose. Na mnajua Mungu anajua yote. Reka dusome ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto. Ibice 2 n'umurongo wa 10. Sura ni ya 2 na mstari ni wa 10. Kamwene data dufashe. Acha ndugu watusaidie. Abakorinto wa mbere 2 umurongo wa 10. Ariko Imana yabiduhishuriye umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose. Nini? Umwuka arondora byose. Umwuka ajarondora byose. Roho Mtakatifu anayatambua yote. Nta kintu na kimwe umwuka hishwe. Hakuna jambo lolote Roho Mtakatifu amefichwa. Shaka kuvuga ngo Imana inamaanisha Mungu. Imana itazi. Hakuna jambo lolote Mungu hajui. Aho umwuka ari kwenye roho wako, akuriye kumenya abantu baba basenga mu mwuka. Anapaswa ajue wale watu wanaomba kwa kiroho. Akamenya abantu baba baririmbishwa n'umwuka. Anajua watu wenye wanaimba kwa kiroho. Kuko no kuririmba mu mubiri bibaho. Kwa sababu kwa kuimba kwa kimwili. Paulo yaravuze ngo nzasenga mu mwuka. Paulo amesema nitaomba kwa kiroho. Nsenge no mu bwenge. Hata niombe kwa akili. Uzi ukundu dusenga mu bwenge. Unajua vile tunaomba kwa akili. Kuryo wabwiye umuntu ngo asenge. Wakiambia mtu aombe. Musengera igihugu. Eti uombee nchi. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Turakwereka igihugu cyacu. Tunakuonyesha nchi yetu. Turakwereka abayobozi. Tunakuonyesha viongozi. Umuntu azasenga ibya yatekereza. Mtu anaomba yale anayoyafikiria. Iyo byagiye mu mwuka rero. Akienda kwa kiroho sasa. Uzumenye ibyo wayosenga. Haujui yale unayoomba. Kubera ko umwuka bari uhasenga. Kwa sababu roho ndiye anaomba. Uko abantu benshi baza basengesha ubwenge. Hivi watu wengi wanaomba kwa kiakili. Ninakurya uzubona umuntu asenga akagera handi akabura ikintu asenga. Ni kama vile mtu anaomba hata nakosa maneno ya kutumia. Icyari buvuge. Ni vile anafikiria neno lenye kutumia. kutumia. Yuko atari mu mwuka. Kwa sababu hayuko kiroho. Abari mu mubiri. Yeye yuko kimwili. Kandi si icyaha. Na si dhambi. Ariko uzawemera kuri mu mubiri. Lakini ukubali kama uko kimwili. Kandi umuntu ashobora kuririmba no mu mubiri. Na mtu anaweza imba kimwili. Agatera na haleluya mu mubiri. Hata na shauti haleluya kwa kimwili. Yamara kadutonganya undi twatu ya. Hata naanza kutuambia ya kwamba uri mu mubiri ni ahiryo. Wewe uko kwa kimwili. Indirimbo iri mu mwuka abantu badabateka amaboko utababwiye. Wimbo ikiwa na roho watu wananyosha mikono kwa abantu bacecetse gusa. Watu wakinyamaza. Ukazibona bamwe batangiye kurira. Unaona wamoja wanaanza kulia. Wigeze bamwira ngo amen. Haujawaambia amen. Indirimbo yabacanye. Wimbo imewapeleka. Kubera yuko imbaraga zitubamo. Kwa sababu ya nguvu ziko ndani mwetu. Amavuta tubamo. Mafuta iko ndani mwetu. Niyo azatuvamwe akaja mu bana. Hayo ndiyo inatoka inaingia kwa watu wengine. Biblia ngo umunyamwuka azamenye undi munyamwuka. Biblia inasema mtu wa kiroho anajua wa kiroho. Umunyembaraga azamenye undi munyembaraga. Yule mwenye nguvu anajua mwenye nguvu. Umuntu wuzuye urukundo azamenye undi. Yule anajaa mwenye upendo anajua mwenye upendo. Iko hivyo. Mwuka azi byose. Roho anajua mambo yote. Ariko ikibazo dufite
Shida tunayo. Tusikae tubwira abantu tutumwuka ibi ntabishaka. Tunaambia watu roho haya mambo hayataki. Tunaanza mafarakano. Tukabifu. Tunaanza mafarakano. Mzee arabizi n'umushumbari g'Imana yigeze kutubuza ibintu iratubira ngo ibingibi simbishaka. Mzee anajua kuna mambo Mungu ameweka. Abantu bamwe babanza baranga ngo ya. Watu wamoja wakakatala. Siko mumeze. Si ndivyo mulivyo. Hari umuntu kibabwira ngo umwuka yavuze. Kuna mtu anamwambia roho amesema. Abashatse ndambara. Ni kusema anataka vita kweli. Ababashaka. Ni kusema anawataka nyinyi. Kabanza ukibaza ngo ari kuri ya mpastori ngo atuye. Naanza kuswali huyu pastor anaishi wapi? Mbese ubwo yarize. Amesoma. Ngo afite amashuri angahe? Ako na masomo kiasi gani? Nyangu. Mandugu. Nyabu na mwaretse umwuka gakora. Mandugu simuache roho afanye kazi. Mwaretse umwuka akavugira muri mwe. Simuache roho anene ndani mwetu. Ngo ibyari ndamu yiwe. Paulo amesema aliyokuwa faida kwa amaze kumugeramo. Roho alipoingia ndani mwake. Hari ibingo byamuteye iseseme arabiruka. Kuna mambo yamesababisha yeye atapika. Arabiruka. Akatapika. Aravuga ati bingibi. Akasema haya. Simoshana navyo. Siwezi tembea na haya. Dufitanye ibibazo namwe. Tuna shida na nyinyi. Kama mbareke aho ngaho. Acha niwaachie hapo. Mwuka wera ashoboye byose. Roho Mtakatifu anaweza yote. Akabasha. Timworohewe kabisa. Ndabarahire ndiborohewe. Mambo si rahisi. Natwe ndibitworoheye. Hata pia sisi si rahisi. Mwuka wera ashoboye byose. Roho Mtakatifu anaweza yote. Luka igice cya mbere n'umurongo wa 35. Luka ni sura ya kwanza na 35. Yes. Wahabonye? Luka igice cya mbere umurongo wa 15. Yeah. Kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Yeah. Tazanywa vino cyangwa igisindisha cyose kandi azuzuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. 16. Soma 15. Wasomye? Umesoma 1:15 Luka 35. 35. Nari nyobewe naje none aho kwa mimi hata kosa 35. 35 sura ya kwanza 35. 35. Yes. Haravuga ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho. Yeah. N'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Icyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi ndore mwene wanyu Elizabeti ugeze kuri kangahe? 36. Oya, rekera. Achia hapo. Ukawera ashoboye byose. Roho Mtakatifu anaweza yote. Kazi ya Roho ibarikiwe. Kazi ya Roho daima. Akarimbo ka kera. Hiyo ni wimbo ya kazi ya Roho ibarikiwe. Kazi ya Roho mukomeze. Kazi ya Roho ibarikiwe. Kazi ya Roho daima. Kuna mwandayizi. Unampea hajui. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Hiyo repetition nditwo ikora. Yes. Hiyo tunaweza ifanya. Acha tuende. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa,
sote twabarikiwa na Bwana. Kazi ya Roho Ibarikiwe kazi ya Roho daima. Kazi Ya Roho ibarikiwe kazi ya Roho daima. Mwuka wera agira imirimo. Roho Mtakatifu ana kazi. Mwuka wera azakora. Roho Mtakatifu anatenda. Kuko Imana ikora. Kama vile Mungu anatenda. Mwuka wera ashoboye byose. Roho Mtakatifu anaweza yote. Mwuka wera yoririmba. Roho Mtakatifu anaweza imba. Mwuka wera yosenga. Roho Mtakatifu anaweza omba. Mwuka wera yokwigisha. Roho Mtakatifu anaweza kahubiri. Mwuka wera azanezerwa. Roho Mtakatifu anafurahi. Mwuka wera agira imbaraga. Roho Mtakatifu ana nguvu. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Reka mbabwire rero aya makuru yandi. Acha niwaambie habari hizi zingine. Kugira ngo tuzigane Ili tukuja kusoma pamoja. buryo umwuka azakura. Vile Roho Mtakatifu anakuwa. Reka mbanze mbereke imiterere y'umwuka wera imeze nk'iy'umuntu. Acha niwaambie asili ya Roho Mtakatifu inafanana kama mwanadamu. Umwuka wera Roho Mtakatifu azakura. yeye anakuwa. Kubera ikazakura. Kwa nini anakuwa? Afite imiterere nk'iy'umuntu. Ana asili kama za mwanadamu. Buriya wo kwigisha umuntu gukundana bigakunda. Unaweza funza mtu kupendana na iwezekane. Ico gituma rero muzamuvuga ngo abashakana ni ugukundana, sibyo? Ndivyo sababu mnasema wale wanataka kuoana wapendane. Sasa niko harya. Ndivyo hivyo. Niko namwe muri mukubibona. Ndivyo nanyi mnaona. Mwese umuntu yo kwandikirana nundi ukwezi amezi 2 amezi 3 amezi 4 surukundo baba bashaka ngo bakundane bazubakane. Mtu anaweza andikia mtu mwingine mwezi 1 2 hadi 4. Sio ni upendo wanatafuta. Umwuka agira urukundo. Roho ana upendo. Nubona umuntu wangana. Ukiona mtu mwenye anachukiana. Nubona umuntu usebya undi. Ukiona mtu mwenye anamsengenya mwingine. Nubona umuntu wanga ngo ndaramutse undi. Ukiona mtu anakataa hata salimu mwingine. Hakuna roho, hakuna roho. Tawo. Hakuna. Kuko umwuka ni urukundo. Kwa sababu roho ni upendo. Umwuka agira urukundo. Roho ana upendo. Umutima w'umwuka uragutse. Moyo wa upendo ni pana ama ni kubwa. Biblia yavuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi. Biblia inasema kama vile Mungu amependa ulimwengu. Yadukunze turi abanyamafuti. Ametupenda tukiwa waovu. Kubera yuko umwuka ari Imana. Kwa sababu roho ni Mungu. Azakunda umuntu akamukunda uko ari uko anampenda vile alivyo vile anatosha. Nigeze gusanga urusengero rwegeranye n'aba bantu b'indaya cyane. Nimewahi ona kanisa ikikaribiana na hawa watu aho urusengero rwacu ruba. Kwenye kanisa letu linaka. No ntambutse mbanja mu rugo. Nilipopita nikenda nyumbani. Nzangunda kubavugisha cyane. Huwa na zoea ama napenda kuongelesha sana. Usanga umwe yabyimvye. Nikapata mmoja amevimba hapa. Ndamubaza ndese. Nikamuuliza. Ko wabyimvye akasa byagenze. Mbona umevimba hapa, ni nini imefanyika? Nakunze kujano cyane reka negere na. Nimeenda hii side sana, acha niulize. Ariko mwariko mumva ico narimvuze. Lakini mlikuwa mkisikia kile nikisema. Umuka ni Imana. Roho ni Mungu. Kubera yuko agira urukundo. Kwa sababu ana upendo. Ndaza kubisoma mu ijambo ry'Imana. Nitakuja kusoma kwa neno la Mungu. Kandi Biblia yavuga hari urukundo. Na Biblia inasema urukundo ntiruzaribonaho umuntu iki. Haione mabaya kwa mtu. La. La. Urukundo narahebye n'urukundo. Mimi nimeshangaa na upendo. Kumenyera neza urukundo nasanze ruteye ubwoba. Nimewahi kupima upendo nikapata ya ajabu. Dirwo rwarubona undi muntu ngo numurozi. Haiwezi upendo kuona mtu mwingine aone kama yeye ngo nusambanyi. Haiwezi ona mtu mwingine yeye ni kubera yuko rusarumira ibyo bintu. Kwa sababu
mambo haya. No, ukwifuza ikima yifuza. Unatamani kile Mungu anatamani. Ikimana yifuza ku muntu n'ugukizwa. Kile Mungu anatamani kwa mwanadamu ni kuokoka. Ni ndirimbo zose mwariko muririmbaza agakiza. Zile wimbo zote mlikuwa mkiimba za wokovu. Umunyabyaha azayinjira mu mutima w'Imana. Mwenye dhambi anaingia kwa roho ya Mungu. Sema amen. Sema amen. Ngomare ndamubaza. Nikamuuliza. Tese ko wabyimza kasaya byagenze gute? Mbona umevimba uso, nini imefanyika? Ngo yarwaye iryinyo. Eti nimegonjeka jino. None ko warwaye iryinyo kubera kutagiye kuryikuza. Mbona umegonjeka jino? Mbona ukwenda kutoa? Ngo nta mitiweli. Sina hiyo insurance. None se akazi ukora weka kuburiye mitiweli. Hiyo kazi unafanya imekosa insurance. Hati nta mafaranga mushuru. Hakuna pesa. Pesa nangahe? Ni ngapi? Hati ni 3,000. Ni 3,000. Ndabimuhaye. Nikampea. Tugende. Nendeni. Wikuze iryinyo. Utoe jino. Nurangiza. Ukimaliza. Urudi. Uze kunereka ko wari kubikibari. Ukuje kunionyesha kwamba hiyo jino umetoa. Aragenda. Akaenda. Mu mwanya baraje. Akarudi. Ndamubwira ntasama. Nikamwambia fungua kinywa. Asama ndebe ko iryinyo. Fungua kinywa nione kama jino umetoa. Ayo mahina yose nariko nshakiki. Hizo njia zote nilikuwa nikitafuta nini? Umutima wiwe. Nilikuwa nikitafuta. Kalangira barebe uburyo mukunze mwishimiye. Aone vile nampenda. Uburyo yovi ya mwijima. Aone vile anatoka kwa hiyo muco w'Imana. Kuja kwa nuru ya Mungu. Abakristo mwe. Bakristo nyinyi. Kawera agira urukundo. Roho Mtakatifu ana upendo. Agira urukundo. Ana upendo. Tazabona umudikiri. Haone mabaya kwa mtu mwingine. Wakwigishe ngo uhunga abantu yarakubesha. Sorry. Wamwigishe ngo azahunga abantu. Ngo nikumuka yamubwiye yarakubesha. Yule aliyekwambia uwe unatoroka ukiona watu amekudanganya. Ndeka dusome singaha. Acha tusome sini hapa. Abaroma. Warumi 15. N'umurongo wa 30. Na mstari wa 30. Ni muhumvu uburyo havuga. Sikilizeni vile inasema. Ukaweragira urukundo. Roho Mtakatifu ni mwenye upendo. Kuri umwana muto ndagira urukundo. Toto mdogo hana upendo. Aya. La. Turabona ugurira umwana imbombo ya maraka yikwima. Waona kununulia mtoto sweet anakunyima. Tuzahagera. Tutafika papa. Acha asome ndugu. Haravuga ngo nuko ndabinginga bene data. Ndio. Kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Aho. No kubw'urukundo ruva ku mwuka. Urukundo ruva he? Upendo inatoka wapi? Urukundo ruva he? Ku mwuka. Mwumva ko mu mwuka urukundo. Si munasikia kwa roho kuna upendo. Ningo kuvuga ngo urukundo ruva muri mudaherana. Ni kama kusema upendo inatoka katika mudaherana. Urukundo ruva mu mwuka. Kama vile upendo inatoka kwa roho. Urukundo ruva muri mudaherana. Kama vile upendo inatoka kwa mudaherana. Agira urukundo. Roho ana upendo. Niyo mpamvu dukwiriye kurera abantu. Ndio sababu tunapaswa kuwalea watu. Wale ni watoto kwa kiroho. Ariko bakangana. Lakini wanaomba lakini bakavuga mu ndimi ariko bakangana. Wananena kwa ndimi lakini wanachukiana. Bakitwa basenza ariko bakangana. Wanaitwa waombezi lakini wanachukiana. Bavuga butumwa bakangana. Wanakuwa evangelist lakini wanachukiana. Wamara ukagira amakimbirane n'undi muntu ubuzuye umuka na unakuwa na chuki na watu wengine, umejaa roho. Wakwangana n'undi muntu kubera umuka wa Yesu Kristo. Unaweza chukiana na mtu mwingine kwa sababu ya roho. N'umuryango kubera umuka wera. Unaweza chukiana na familia kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Unatandukana n'abavandimwe kubera umuka wera. Unatenganishwa na mandugu kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Mwabaya abarozi babaye ubunyine. Wachawi wamekuwa wakati huu. Mubaze ba muzehe hare. Swali wazee hapa. Numarizoje kubaza igihe cha Farao. Na uulize wakati wa Farao. Natwe tubaze. Hata pia sisi utuulize. Nibari mu kirere muzamusengera ntabwo nasengeye mu kirere ariko handi hasi gutya hasi mu bisambu. Ingewezekana mumeombea huko juu lakini chini kwa vichaka, kwa mito, kwa milima, ninjoro, usiku, kumanywa, mchana. Mzee harahari n'umuti. Mzee yako hapo. Ngori
ndio huyu. Mwegere umubaze utese uriya muhungu wawe. Muulize huyu kijana wako. Arakubwira. Amewaomba atakuambia. Narasenze. Nimeomba. Narasenze. Nimeomba. Nashatse Imana nkazangira ngo ndayifata. Nimemtafuta Mungu hata nikafikiria nitamshika kwa mikono. Nda muntu twigeze duhunga ngo reka tuze duhunga ngo tukizwe n'amaguru. Lakini hatujakimbia mtu, acha tukimbie. Tere haleluya. Nishauti haleluya. Muri maso. Mko macho. Kambareke. Acha niwaache. Abafilipi igice cya mbere 27. Wafilipi sura ya kwanza na mstari wa 27. Munyigisho kwa sinotera haleluya. Hapa ni kwa mafundisho, sio shauti haleluya. Ese nduti ufite abana banga? Nduti uko na watoto wangapi? Watatu. Ndutira namurambitse ibiganza bwa mbere aririmbye numva ngiye nko ubwenge burajubangana ibujumbura niho nari nkimubona. Ico gihembwira abahungu ibipfu by'abahungu ndababwira nti timuhamubona Ndutira azu ariko nimemwekea mikono wakati wa kwanza, wakati ameiba nikasikia amaboko. Ntawe yabwiye ngo atere haleluya. Hakuna yote amemwambia ainue mikono ashauti haleluya. Aza amazano yicecekeye. Anakuja tu akinyenyekea. Yamara akaririmba gatuza. Anaimba kwa utulivu. Ikaziseregeta umuntu wenyine. Wimbo inaingia ndani kwa mtu. Nimba umutima wabuze ivyishimo. Kama roho yako imejaa furaha. Imana iguheze umugisha. Mungu akubariki. Ndio. Nibaga barikuka sinzi ukashubunye. Nilikuwa nimesahau. Imekuja sahi. Chogwe twamurambitse ibiganza je na Pastor Aaron simpani bukundi. Wakati huo tumemnyoshia mkono mimi na Pastor Aaron. Nyine yari yatubaritse. Alikuwa ametubariki. Yesu Kristo yari yamukoresheje turanezerwa. Yesu Kristo amemutumia zamukurikirana. Bushize barantumiye basanga simfite umwanya ariko wamenialiki sikukuwa na muda, lakini mkinialika mara tena nitakuja. Soma da. Acha usome. Cha mbere murongo wa 27. Sura ni ya kwanza mstari wa 27. Ariko wari abandi bantu baririmbye nuko batwaye umwanya na wengine wameimba. Ariko ese ni bandi ni mwebwe mwaririmye indirimbo yagize yari imeze neza ya mumeimba wimbi kwa ariko nyine mwagize namwe kabari muri concert na nyinyi mmefanya kama watonyako kwa concert. Haravuga ngo icyakora ari mwanezerewe, lakini uko umefurahi. Nimewaona nabonye mwanezerewe. Nimewaona mwe ngawe soma papa soma ndugu. Haravuga ngo icyakora ingeso zanyu zimere nkuko bikwiriye aho ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo niza kubasura cyangwa nintaza zumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka, umwe muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. nuko muzamukunda ngo umuntu asobanure nibyo munataka mtuwe ndabantu baza bagira ubumwe hatari urukundo. Hakuna umoja bila upendo. Iyi mindyane muri mukubona, hii mafarakano mnaona, hizi ndambara muri mukubona, hizi vita mnaona ziterwa n'urukundo ruke, inasababishwa na upendo mdogo. Turumvikanye? Hizi ndambara ziriho, hizi vita tunazo. Nubona ugiye kurya wime wanyu muzabifu. Ukiona wakati unataka kula ime ndugu yako, hiyo italeta farakano kwenu. Nabiye mugenzi wanje, nimeambia ndugu yangu ama rafiki yangu, nariko niwe unungirisha, yeye ndiye assistant wangu. Ndamubwira nti tuzorwana, nikamwambia hatutapigana, tuzogira umutima mubi. Nikamwambia kuwe na romba, sinzorya ngo kwimifaranga, sitakula nikunyime pesa, tutachangia. None tusangiye ifaranga kumurabona ari kindi twofa. Tukichangia pesa kuna wengine inaweza leta mafarakano. Nzoza mbwiriza ukwezi na ubwiriza ukwezi. Nitahubiri mwezi na wewe ubiri. Ninyobora gatatu uyobore kane. Pia mimi nikiongoza mara 3 uongoze mara 4. Tuzaturara mu rusengero twembe. Tunalala kwa kanisa sisi wawili. Agapfukama hari undi agapfukama hari. Moja napiga magoti huko mwingine huko. Iyo shetani yoza yocha. Huyo shetani atatokeza. Kera twara. Sisi tumesha? Ariko ndamwe nje muyobozi mukuru. Nikamwambia mimi ndio senior pastor. Zozamba nkugusumbyaho. Mimi kwa juu yako kidogo. Abana ntibakaburare. Lakini watoto wasilale njaa. Wakikaribia kula nitakupea kwa yangu. Niko nsampigira. Hivyo ndivyo ninamwambia. Kwa hiyo ukumbuka wantu ndi urukundo. Hapo si kuna upendo.
Kwenye kuna roho hakuna bigeze vita. kuvugana n'uwacu mbona ndi bikunze, Nimewahi ongea na mwenzetu nikaona haiwezekana. Nikasema acha nitoroke. Mva mu Burundi nja mu Buganda. Nikahama nikatoka Burundi nikaenda Uganda. Ibyo ni ibintu byabaye. Hayo ni mambo yamefanyika. Nikatoroka kugira ngo muzakomezanye urukundo. Roho ikaniambia muendelee na upendo. Toroka. Numara guhunga. Ikindi gihe muzahura. Wakati mwingine mutapatana. Kandi muhure muri bazima mwese. Na mutapatana nyinyi wote mke wazima. Tudusurana kugeza uyu munsi wa none. Huwa tunavizitiana tangu ya wakati na wakati. Umuyagura huha. Wakati huo nimetoroka upepo akavuma. Ibintu birasubira biragaruka. Mambo yakarejea. Nanga gikintu gihari bishurukundo rwanje nawe. Nisiharibu upendo wangu na yeye. Kubera kumwuka warundimo. Kwa sababu roho alikuwa ndani mwangu. Mukagira urukundo. Roho ako ndani mwa upendo. Ese ko birumvikana? Yanaeleweka. Tami ngani siba hagati y'abasenga. Hakuna farakano kati ya waombezi. Abanyamasengesho bagize amakimbirane. Ukiona waombezi wamekuwa na farakano. Nta mwuka weru barimo. Ukweli wa Mungu hakuna roho wa Mungu wako hapo. Mwenda shaka kuba umuyobozi. Eti mimi nataka kuwa kiongozi. Wagiye ukayobora mu rugo rwawe. Si wende ongoze kwa nyumba yako. Uyu wacu uyu pasiteri niwe wari umuyobozi wacu w'indirimbo. Huyu pastor ndiye alikuwa kiongozi wetu wa nyimbo. Kandi ni ngawe wakijijwe mbere yanjye. Na yeye ndiye ameokoka mbele. Wewe naje nyuma ye. Mimi nimekuja nyuma yake. Timuone mwebwe nyinyi muzamu bakutubira ngo duhaguruke ngo dutambe ngo sinzi ko abantu bame tucheze tisijue watu wako aje. Hako ndasoni mugira bati. Hamuna haya nyinyi. Ariko muzige twatambiye. Unajua wakati tumecheza. Uri abacu yafashe ipendo. Hiyo mwenzetu akichukua hiyo akaririmbira Yesu Kristo. Anamwimbia Yesu Kristo. Ipendo litaliyo na sente. Hiyo pendo yenye haina keyboard. Yeme twaratambye. Tumemchezea. Ni muhangane mukomeze nimuzoza mubona turicaye timukagire ngo twagaye. Vumilieni na wagaye umuntu hawezi gairi. Ukagaya. Naweza gairi mtu mwenye anamchezea Mungu. Ariko ntamwe muze muceceka nimuguma kutubwira ngo turabareba gusa. None se seme tunaangalia. Tuangalie nje. None uri abo bukibwira muzehe ngo nahanguruke nigihe yaririmbiye tukiri mu bitekerezo by'Imana tukarwa tukavuka none ngo haguruke ngo yobakizambia mzee asimame wakati huu muririmbe bizabidushimisha. Nendelea kuimba sisi tutafurahia. Birumvikanye. Yameeleweka. Cyakabiri. Jambo la 4. Mukaweragira ubushake. Sorry. Ubushake. Roho wa Mungu anakutaka mapenzi. Mukawera agira ubushake. Roho wa Mungu ana mapenzi. Mwuka wera ndiwo mukoresha icyo adashaka. Roho Mtakatifu hawezi mtumia kwa njia yenye hataki. Mwuka wera ndiwo mucisha adashaka. Roho Mtakatifu hawezi mpitisha mahali hataki. La. Ibyo uzoza ukora ubikore kubwa uzitirira umwuka wera. Kile utakachofanya kifanye kwa ajili yako usiseme ni Roho Mtakatifu. Umwuka wera ngira ubushake. Roho Mtakatifu ana mapenzi. Agira ubushake kubera yuko asa n'umuntu. Yeye ana mapenzi kwa sababu yeye ni kama mwanadamu. Nukuvuga ko inamaanisha tuzoza kwiga gukura k'umuntu tukisoma kukua kwa mwanadamu umuntu azabuzwa ubushake cyagiye gukora bakakimubuza. Mtu anakatazwa kile chenye anataka kufanya na anakubali. Nzambwira abantu kera kose mimi naambia watu umuntu yuzuraga umwuka. Mtu akijaa Roho Mtakatifu ikikubwira ko umwuka ameze nk'umuntu kile kinakuonesha kama Roho Mtakatifu ni kama mtu. Iyo bamukoragaho gutya wakimgusa tu hivi tagahagarika anasimama. Ariko ukabona ukoze ku muntu wavuga mu ndimi ntiyumve. Lakini ukigusa mtu mwenye ananena kwa ndimi asisimame. Tawe. Hakuna. Uwo mwuka tuufite amakenga. Huyo roho tunamkisia. Bakagukora gutyo wakutingira hivi unakataa. Kare. Umwuka aza agira ubushake aza yama. Roho Mtakatifu ana mapenzi anafanya. Na wewe ngo barinde bagufate bagutsinde hasi. Wewe wakuangushe chini.
ngo mundeke umwuka wera ndacuza umwuka wera eti muniache mimi nimejaa Roho Mtakatifu. Maze mwitonde acha kwanza pastor karakubira ngo banze uhagarike ngo pastor nakwambia ngo acha imbaraga z'umukazi ndimo ngo ndakona Roho Mtakatifu hakuna tazo hakuna ntabwo ni ariko ibihigo ndi mukubona maajabu na yaona ngo twamaze kuririmba bamuzengo bakasindirimo ngo nitwara dusubira ngo twirukanke tukimbie kwanza eseme muri mukubikura he mnayatoa wapi mandugu tugacahe ukiruka ngo byagenze gute unakimbia ko twaririmbye twanezerewe twese tukifurahi tumenyosha mikono umwuka wera kamanuka Roho Mtakatifu ameshuka wale wananena kwa ndimi uwo muvuduko wundi indirimbo zarangiye ile kukimbia ingine nyimbo zimeisha unakimbia ukienda wapi nibiki byabaye nini imefanya bari nabo abandi basazi bari hariya kera bakabatangiye gucuranga wanaanza kupiga keyboard ucuranza ari ndikubwiye ngo ucuranga unapiga keyboard na namkwambia mushumba ari hariya mchungaji yako hapo yaguhaya gahunda haacha kupea kongo busiria twarangije kuri aje yirukanka ngo agere hano utangiye gucuranga na unaanza kupiga keyboard uko mwari muge desordre hiyo ni disorder birimo ari umuka bagacebere habitunze kuna utulivu sema haleluya Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe ukawera agira ubushake Roho Mtakatifu ana mapenzi reka dusome acha tusome rwandiko Paulo yandikiye abakorinto ba mbere waraka wa Paulo kwa Wakorinto wa kwanza 12:11 12 n'umurongo wa 11 12 mstari wa 11 ihuteda enda kwa haraka ndugu iradusoze urabona ko ili tukuje kumalizia aravuga ngo ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikora muri bo agabira umuntu wese uko ashaka agabira umuntu wese uko ashaka Mwami Yesu Kristo Baba yetu ndasaba imbaraga naomba nguvu ukawera ndasaba ibi Roho Mtakatifu naomba haya uzofuta bibonye umuka wera taragira ushaka hapana Roho Mtakatifu hatakuwa na mapenzi ya kupenda azagabira umuntu uko agize gute yeye anagawia mtu vile anataka murashaka kuba pastor mudaherana tunataka kuwa pastor uzabanza uce mu bigeragezo naciye pita kwa majaribu niliyoyapitia yote ndio numara rero usohokemo ndio utoke huko umuka wera sagabu kwa shatse Roho Mtakatifu anapeana bila nataka ushake yeye ana mapenzi tukakora ibintu byawe nguzitirira umuka wera na useme ni Roho Mtakatifu tukavuge nabi ngo numara uzitirira umuka wera useme vibaya na useme ni Roho Mtakatifu hello ko biraba nk'ibyumvikana yanaeleweka umuntu wese yaje kumbwira ngo harahanda hayabona kuna mtu amesema kuna mara naona faranga zanje eti wameweka pesa zangu ngo sinkazambo ni faranga eti nisikue nikipata pesa yewe ndamwanti faranga bari mu kumpa ziteye ubwoba nikamwambia pesa ninapewa ni za ajabu gusa niba hari aho warubonye genda urukureho nikamwambia kama umeona mahali enda utoe na wamfungi hakuna mwenye amenifungia faranga ndazibona pesa nazipata barazifunga wewe zako zimefungwa ngo banyomfungira ngo ifaranga eti wamemfungia wagira amasengesho make ngo ifaranga barazifunze hiyo ni maombi kidogo eti pesa zimefungwa mundu tazusenga ni minota 3 mtu aombe hata dakika 3 ngo Mwami Yesu Kristo ngo nibyo bye gusenga ngo ngurabizi na yale nataka kuona ajue si yaseme
kwa sababu ya udhaifu. None uragira intege nke. Utakuwa na udhaifu. Satani hari. Na shetani yuko. Kandi atwanga. Na anatuchukia. Yanga ko ibyiza bituzaho. Hataki mazuri ya kuja kwetu. Hataki amani kwetu. Hataki ibyishimo. Hataki furaha. Hataki umunezero. Hataki pia asareka kubirwanya. Atakosa aje kuyapiganisha. Mukazagabira umuntu wese kwa shaka. Mtu huwa anagawia mtu yeyote vile anataka. Sasa tuli kumwe. Tuko pamoja. Kwa birumvikana. Yanaeleweka. Mwuka wera kugabira kwa shaka. Roho Mtakatifu akugawia vile anataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwuka wera akugabira kwa shaka. Akugawie ama akupee. Kandi na akugabira kwa shaka. Na akikupea vile anataka. Azaguha ibinezeza umutima wawe. Atakupea yale anafurahisha roho. Ntabwo bizaguhagarika umutima. Hayatasababisha. Hari ibyo turi mu kuronga bikadutera ingorane. Kuna yale tunayopokea yanasababisha shida. Nuko hivyo ejo kesho ngira ngo tuzabona umwanya uhagije, reka tutapata muda wa kutosha. Tureka abantu, ndabona amasaha agiye. Acha tuwache watu, naona masaa zimeenda. Ariko dusome ikicanditswe kimwe. Acha tusome andiko hili. Sibyo byiza? Si ndio mzuri? Mwuka wera ni Imana. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kubera ko abera hose rimwe. Kwa sababu yuko mahali pote kwa mara moja. Ashoboye byose. Anaweza yote. Azi byose. Najua yote. Afite imbaraga zose. Ana uwezo wote ama nguvu zote. Hanyuma twari tuvuganye ku Mwuka wera. Tulikuwa tumesema Roho Mtakatifu ibimuranga nk'iby'umuntu. Yeye ana hizo ishara kama mwanadamu. Ninacho gituma rero dusabwa gukura mu mwuka. Ndio tunapaswa kukua kwa kiroho. Umwana umuntu arashobora kumutoza gukunda. Mtoto mtu anaweza mfunza kupenda. Ubwira umwana ngo uyu ni mubi. Kiambia mtoto huyu mtu ni mbaya. Uyu ni mubi. Huyu ni mbaya. Uyu ni mubi. Huyu ni mbaya. Amahereza mwanga. Ni kusema atabishize mu imbaraga. Atamchukia bila kuweka nguvu. Kwa sababu umemfunza. Umubwiye ngo uyu muntu ni mwiza. Ukimwambia mtu huyu ni mzuri. Uyu ni anko. Huyu ni anko. Anko mwiza. Anko mzuri. Uyu ni anko mwiza. Huyu ni anko mzuri. Umwana akura nazi ngo anko ni mwiza. Ni kusema huyu mtoto atakuwa akijua anko ni mzuri. Bituma tugomba gukura mu mwuka. Ndio sababu tunataka kutukua niba muri twatari mu rukundo. Kama kwetu hakuna upendo. Tugomba kurera abantu. Tunapasha kulea watu bagakura mu mwuka. Wakuwe kiroho. Kandi nidukura mu mwuka. Na tukikuwa kiroho. Ntawuzarya ngo yimunde. Hakuna mtu atakula aache mwenzake. Nao kwanga naho ndi bizakunda. Lakini kutukiana haitawezekana. Tawosebye uwundi. Hakuna mtu anaweza kasegenya mwenzake. Hakuna mtu anasegenya mtu anampenda. Hakuna mtu anaongelelea vibaya yule anampenda. Haiwezekani. Tegerezwa rero kurera abantu. Tunapaswa kuwalea watu. Abantu bagakura mu mwuka. Watu wakue kiroho. Nibakura mu mwuka. Wakikuwa kiroho. Nicho Satani atinya. Hiyo ndio shetani anaogopa. Satani ndatinya ubwenge n'ubumenyi bw'umuntu. Shetani haogopi ujuzi na akili ya mwanadamu. Satani ndatinya ngo turirimba no gutamba cyane. Shetani haogopi kuimba sana na kutoa. Ariko nabyo si bibi. Pia hayo si mabaya. Kuba tukoreshwa n'umwuka. Yanapaswa kukua tukitumiwa na Roho Mtakatifu. Mwuka wera rero agira ubushake. Roho Mtakatifu anakutaka. Nukora ikibi. Ukifanya mabaya tukacitirira umwuka. Usiseme Roho Mtakatifu ndiye amefanya. Kandi wamukoresha ibyo adashaka. Roho Mtakatifu aweze mtumia kwa njia. Umwuka wera yuzuye urukundo. Kama Roho Mtakatifu amejaa upendo. Wavuga ngo umwuka ni wakubwiye kwangu ndi muntu. Unaweza semaje Roho Mtakatifu ndiye amesababisha nimchukue mwingine? Ni kudanganya. Umwuka rero nda urimo. Roho hayuko ndani mwako. Niba narimo na kama yuko aracyari bebe. Yeye ni mtoto mchanga bado. Kurerwa. Anataka kulewa. Yamara gukura akiwa mkubwa akamenyamo guhitamo. Ajue uamuzi. Imana ibafashe. Mungu awasaidie. Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen.